Din hija l-podda numru 532 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda llum se nisimgħu mingħand l-etnika flimkien ma' Joe Stone, Baske, Daniel Muscat Caruana u Maria Spiteri. U biex nibdew llum għandna din mingħand Debbie Sherry. Vax nafġantu il-lanja tradizjonali indjana fost il-favoriti ta' Mahatma Gandhi bil-vuċi ta' Debbie Sherry, tlaqana għal-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, l-lum numru 532 f'din is-sensiela, id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn issibu mhux biss il-videos individwali li għandna wkoll fil-poddata tal-lum għal kull waħda mis-siltiet, imma wkoll
issibu wkoll il-poddat l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Llum għandna xi siltiet partikolari ħafna jkolli ngħid, speċjalment pereżempju din illi ġej issa. Joe Stone, il-kantant Angliża Joe Stone, illi kienet fil-Gżejjer Maltin fil-ġranet li għaddew matul ix-xahar ta' Ottubru tal-2018, u b'kombinazzjoni iltaqat mal-grupp Etnika u ddeċidiet illi tikkollabora magħhom fuq din is-silta. Maddalena. Joe Stone flimkien mal-Etnika hemmhekk u Maddalena.
U semmejtilkom dik il-website ToniSant.com fuq mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li nkun nista' inkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Hemm diversi minnkom illi tagħmlu dan u ta' dan jiena nirringrazzjakom minn qalbi. Silta minant grupp illi huwa għal-qalb ħafna u koll diversi segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati huwa grupp illi f'sena minnhom jidher li sentejn ilu jekk mhux is-sena li għaddiet ukoll intom ivvutajtu bis-saħħa għal-materjal tagħhom f'dak li jkun il-poll tal-ħar tas-sena fejn ħana nażlu d-diski jew aħjar intom tażlu id-diski u recordings oħra fost il-favoriti tagħkom. Dak ġej dal-waqt wara li jgħaddi il-miliet. Imma lissa nisimgħu minant The Basque u din hija Cadillac. Cadillac hemmhekk il-ġdida minn The Basque u ġej album ukoll minn għandhom minn dwar dan ċertament li se nisimgħu aktar fil-ġimgħat li ġejjin. Il-komplement tal-poddata tajjeb ukoll li norbtu ma l-M3P, il-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt, dan għal-fatt li d-dettalji fil-verità mhux permezz ta' ToniSant.com biss issibuhom, imma sibuhom ukoll, jekk mhux aktar ukoll, permezz tal-Malta Music Memory Project minn il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Kantant li ma jidir li għat inkludejni f'din is-sensiela ta' poddati la dan u lanqas l-aħħar waħda li san inkludu fil-poddata tagħna llum, l-ewwel wieħed huwa Daniel Muscat Caruana, tiegħu jisimha Yours.
hard to know when you're so young that you have found the one you love. And to think that I had nearly thrown it all away myself with just one word I could have said. But the roads we chose have led us here, and our destiny has made the sign so clear. We were meant to spend our lives together. We were meant to live as one, and as we've promised, until death will do us part. You, my love, shall have my heart. I will give you all my heart. Time goes by, I feel so closer than I thought we'd ever be. And never in a million years would I have thought it'll come to this. Oh girl, you brought me to my knees. As days went by, it came so naturally. It was clear to me that you were the one for me. From now on, we'll spend our lives together. From today, we've become one, as we've just promised, until death will do us part. We will have each other's heart. I have given you my heart. In sickness and in health, for better or for worse, I will be yours and you will be mine. From now on, we've become one. What we have said can be undone, and as we promise, only death will do us part. We will have each other's heart. I have given you my heart. Vuċi ta' Daniel Muscat Karwanemek u Yours. U l-istess bħal Daniel hija l-kantanta li mississa li ma jidir li wkoll li qatt inkludejni f'din is-sensiela ta' poddati, u hawnhekk se nisimgħu minant Marija Spiteri. Din jisimha Here I Stand. Looking back right from the start to all when it happened, feeble mind knew of heart. Oh, nothing would matter. The sticks and stones, they would break my bones, and your words, they would shatter. And I don't know why people play these games and ruin lives just to have their say. Was
Bis-silta Here I Stand minant Marija Spiteri ħana ġejna f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena ma fadalli xejn ħlif bħal dejjem infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.